večer! Poslušate in gledate najdaljši Denis Avdić Show na svetu. Pred vami je zdaj super šov z izjemnimi pevci, vsi pa danes na odru pojejo za dobro stvar, za družine v stiski, ki jim pomagamo z SMS-i še enkrat. Pomagam 1, pomagam 5 na 1919. No, dajte nehat. Otroci, zginite dam. Kdor gleda ljudi skozi mačje oči, jih je že dodobra spoznal. Life. Kongresni trg, gremo skupaj! Uči samo prav, vidite li diše. Lento e contento, a si za stvar, za eno stvar. I always look on the right side of life. Rather roses too. I see the blue. Con le sue difficoltà. Vama ovdje jaz nimam razum, boljši avto na morju, no bojaš, ko zna igrat na tu avto. Can see when I dream of you. Sweet a dream will never do. I still miss you, baby. Jednom sam probala te tvoje usne očevera. Če danes na tem odru ne bi bilo Maje Odrla, bi jaz imel verjetno en resen pogovor z županom, ne? Denis, kako res rehto Daniele? Ali mi vali gora tvoj, da u snopu prati moj, gdje si ti, da je slađe zaspati. Lahko